Newirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kirinteto chietu cheru thaithatu narwa tugikuria ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City na bobu manetie kumania na ngavana wa kaunti ya Meru niwe Mutumantu Ithinkia mwena kinya mubunge Raim Daud na kinya PS Mugambi Gitonga kwithira bagetirimana nikenda gutegera na aria kieni kia kugwa kwa ndege gikethirwa kigia kwa amona kana airstrip amona kinya ara gukethwa kugicethirwa golf na kinya kwirigirwa gukithondekwa State Lodge bubone kuonania takamiru ikwithirwa igikura bonene miario nkabone ithiritwe kiumira ati kaunti ya Meru na ni batere gutwikithwa city ni kinyanirite gutwikithwa city izi ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City gukurukira namba yetu ya SMS 23578 238 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria amona ntetu iria nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana Mutumana atongeria bangi gutirimana kwariria mirandi akariba ntenderuni kuromba mubunge Murugara kubagwatithaniria stima. Weru TV na Weru FM gukinya gichunki gya siasa maturene kuthuja utongeria. Ndukembethe bamwe mao akumeneria utongeria bwa Karambuka ile mieba kiuga ni akwathurana kiri gutirira kwawe. Muonanire to mathitho ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinya. Gavana wa Meru Mutumantu Ithinkia mubunge wa North Imenti Raim Daud na PS Mugambi Gitonga ni bekite gikaro kia mwanya kenda gwitikaniria na aria kuga kwa kieni gya kuguzaga ndege niyo Meru Airstrip antwa gutethera golf na kinyagaru ya Rais niyo State Lodge ni moya mirandi ire kwirigirwa kuthithika rungu rwa thirikari nene kuthingatira wirani bwa Rais Ruto. Mutumurioki na ruonoru nikenda kurikithia wira ni mutongiria mugongo ati Meru ithwena kieni kia ndege kieni ya guchethera golf na kinya kwa kugaru Rais na ndimwe na ruwa ngavana wa Meru Reverend Mutumantu Ithinkia amona PS Mandhuria Gimitu no Gitonga Mugambi na bunge kathoma ndene kaunti Meru ibatirimene nikenda kwaririo ntububu. Yes, so that as we attain the city status of our county, Meru County, Meru City, there are components that are required, and among them is the airstrip. It is a component that is needed for a city to attain, for us to attain a city status. Secondly, to have a golf course. It's such a privilege that we have as a community to have a golf course that will be a place for recreation for us and also a tourist attraction for our visitors who are coming from outside Meru and also for ourselves. And thirdly, to set aside land for State Lodge, a place where we can be proudly be hosting His Excellency the President and his entourage in our county, even as we attain these prestigious city status. And you reminded the President about these things. That time I was in Meru. That was about 2 weeks ago. About 2 weeks ago. And I think he called me in your presence and he told me to immediately grant that, the request for golf course, the request for airstrip, and at the same time also
we look at the land that we got for state lodge. How do we align the three facilities? Kulingana pia Gitonga augite nandi maabisa ba mito bagatigwa nikenda bomba kwathura guntu kuria kugakwa. Your Excellency, I am here today so that we as Meru people say this is where we want these facilities to be. Sure. We have our surveyor here who we are going to leave behind to work with the surveyors and make it a reality. And I was also here. Oh, very good. Very good. Technical team, right? We make it a reality in the shortest time possible. Mubungere Dikiri na Raim Daud Baugabo kila bakwenda ni kona intobi bingi kijandene kaunti ya Meru. Are not mad. We knew what we are doing. We no longer prescribe the politics of the social media or this noise that is going out there. We know what we need for this county. And many people will not realize what these members of parliament have done. We have sacrificed a lot for this county, and we want to continue to sacrifice for this county because tomorrow our children are the ones who are going to remember. So this time I want to assure Governor, PS and my colleagues and the Conservator that I'm for this because I even want my airstrip, which the former Deputy President said I could not get the airstrip. So if I'm getting the airstrip, I'm for it. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri Kangangi. Nandi turikuria ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City ni ukugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yokinyaniria toe maoni jaku. Wakili Mugambi Manyara ne atariritie gitumi kiawe kuoneka akiringithanwa na Bia Makathumba kiriokia Bas DCP na kinya kiama gia Kawira Mwangaza augite buraburi na batati kiama ende ni mutongeria uria uri na umbani bwa guchiara matunda jawiti na mbere na igikite wendi bwa Kawira Mwangaza kurunga magitene kionga na kiuga ni kioto kiawe gakimutegi katumenyithie cio. Mugambi Manyara nora kumereria matagite gia seneta kaunti ya Meru no umirite kwerithia gitumi giake gia kwithirwa rikiribia mwanya. Pambirie mbi wandu babaingi muno bakiumburia na tandibia mene biondi hati nkuonekana Mbas, nkuonekana DCP, nkuonekana UMP kiama kia Mheshimiwa Kawira Mwangaza, nkuonekana na Mheshimiwa Rinturi na atongeria bangi babaingi muno. Kambuge thaa iki te thaa cia gwi associate na kiama fulani no ntuwe ikuro kwenda. Mugambi Manyara arenda kura cia antu bonde na ate kwenda kura cia antu ba kiama kimwe tiomba kuwa ndenda kura cia antu ba Mbasi yake kana ba kiama kingi yake ndenda kura cia Meru bonde na arabali iyo ura wona kinya ketha undo PCA imbita bia thoni bia Catholic imbita bia thoni bia Methodist imbita bia thoni bia antu Pentecostal na mantu yange jajau. The fact of the matter is that manto yake amatukandisa ndinara mwisho. Nkuruki Mugambi Mumeru na exercise democratic right ya kuthura Kawira Mwangaza, lakini unfortunately Kawira Mwangaza alitwa gitine kiawe na ambuge tikotie muritire na riambuga guimbio rankuga. Kawira Mwangaza alitirwe kitine ithirikari yi Nairobi na itwije buburu na inkarankiuga una ntithaga imbuga mutoro muritithiri Ruto wena Kindiki, and there's nothing to hide about it. Na in fact obaba muritithirie no bokinya baraugire ngabana wakiricho na choke ko turiuga mutoro ga muntu no murogora ko kethiri bo baitira Kawira gitine kinyume na wirigiro bwa mwananchi urolingite kura Meru no mwankaba muchokie gitini. Akithiria Mugambi arugora waringa bano Meru Kawira Mwangaza rinakia gucoka ndebeni kairikiri kithurano kiyite kuri kalingwa na aru Kawira Mwangaza ndo ndebeni unde wakirio miaka 34. So I know what I'm talking. Kawira Mwangaza gutikyo kimuligerie thro ndebene kuri kalingwa ruju niki no ntosheria eriuga kinyoke thori impeached bunga wikirite kesi yaku ya apiro nete giti na Kawira netire apiro ugo no urungame ugatritwa yaka
kesi ebu mwankari akagitwa ugo naritie kurungama na kawira atethurwa ari mbere kurungama na ari impeached Senator Kiambu thaiki uwita wa Karungu na ari impeached ali sio Kiambu County na kinyatha impeachment yewe ekira apiro na kiriru ni MBC through a court order 2022 kenda rungama gitiga senator na shinda kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi. Akariba ntenderuni ni batumite iromba kiri mubunge Gitonga Murugara kubatetheria kiri ugwatithania bwa stima ntereu bariuga gwa Kagita ni bethirite bageti wa nyuma kiri witi na mbere mono biashara iri itumaira stima kenda gukinyanira ni boriti mubunge ojo kuririkana wirane bwawe kiri Kagita kaguchwa kura. Paul Kabithe nandikithitie mateta jao. Kariba ntenderoni wa dini ya Nkondi Tharaka South bakiramike ikiraba kuigwagia bostima nterino wetu twatiwe giceni tantu magura bo marara mugani ore giceni tukole gitumike biyoti gukatutea na Kenya kaina hata tukari lakini riachi akarieta ikwenda thuthuru itaka ikwenda kureta thina nuntu stima inu tukuyureria twerirwe ni mbumu na wabu twathire ubichini twethia ni mbumu na mbeji ciatengirwe lakini project ino ya ntenderoni ni arutirwe na agayairwo guntu kungi wakati wa ntenderoni na maendeleo gate karunda gate university gatonga market lakini tukautia le nyume university na gate gatonga na university kare kenyeriko kete mujumbe gwagia bostima boraba kirebo gite buthiritwe burikirikiria kia maendeleo nterino ya mwanki norokoro na chiringi gana na 40 ria kairi en mono no ya mkopa ne gana na 40 wantugo tambira mushire wakurute gana na 40 wantugo kaingwa ya mwanki mwana thoma na stima tukero atena shito batiwekera chora utugo ugu tutokurira tabamwe korogire tokurira mana tukorwa tukirutharutha utie wira mbegerio gaba kimenere mujumba Tharaka Gitonga Murugara abugite kwagia maendeleo mono nterino cia Tharaka ibora Gitonga njirie kuromba itikia gavana mapema mena wale suka aye Tharaka ko wetu athikire kirogeto na aturuthere tababange na titu twena ekero igale na wetie gitiki nene na gigia na kinini atikumba ona mijeitha riana bakumuje weta chukuru na mwera muruana umechuka aye Tharaka aya chobe antu boega buraba kuthina naga natia kuthina ara kiruga michere na araka ya gugugu turenda maendeleo tutikwenda nkimatio na ikira roje tukari mamuchere tiru atikurutha gwake mbere ethi kurutha konako na ara kuraya ende wena tuchuguri kiriaga aturuthire Tharaka riruende akiromba ira kwaku kunene otwike Tharaka na mbite kuma muthiba muritie gutigira na kubaritha ta kura kungini kingobomba gukira kimaendeleo mwana Tharaka aturuthire stima ntore ntenderoni tore ntenderoni na mankau tutigete gacigeria utamburi te murethi kana magona bamacigagiirwa magite mangwa mbo tatwe magona tutemangirwa gatigati ano tutibu tukuruthi muruara na umenara ri atuchume aga no ndutio twe university deni Otara Weru TV kuma ntenderoni wa dini ya Nkondi Bito Paul gwa Kabithe. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro uria niwe wa umarukire ta mukaririgiti wa kamiti ya budget norotete thirikari ya Kenya Kwanza akiuga ni bakukoba marando nkuruki ya kithimi. Nyoro ni akuromba thirikari guchwa mwerekera onde irando riri kinyete trilioni 12 gatantainya. Anthony Kathenya na Nteto Echi. Mubunge wa gicigo bunge ya Kiharu Ndindi Nyoro akielekele musemano agituya kulaithirio utungata bwa kigina kia mwingi tayo Institute of Public Finance ni atetelete kumane na miario yae ya kuthina mbele kumenile thirikari ukagita gwa Kagita nonto bwayo kuthina mbele kuba mbesa na gutike kuonekana kithithika kumane na mbesa ino kulingana na Ndindi Nyoro Kagita kalale mwekarigetwa kamiti obangane bwa kigini ya bunge nene murunga maota kamiti walota ule na uthaino wakulegana na mibangi ya thirikari ya kuthina mbele kuba mbesa. I would request that we all check the reports that came out of the Parliamentary Budget Office in the last 3 years, and you check our stand on debt, and you check our stand on the things I'm talking about, and you'll see consistency in what we stand for.
Kulingana na Ndindi Nyoro, mbako mdideni ya Kenya yongerekete mbako kinya trilioni 12 gatanta inya. Ndindi akiuga akiri mwaka muthiru wa kigina thirikari Rais William Ruto yakobile gukila kithimi. We had budgeted as a country to borrow around 1 trillion Kenya shillings. The government, by the close of the last financial year, actually borrowed more and borrowed 1.25 trillion Kenya shillings. What that means is that we are borrowing around 100 billion every single month. And every single day, including today, Monday, by tomorrow morning, the country will have borrowed 3.5 billion every single day. And therefore, every hour we are talking about around 140 million shillings every hour. So we've been here for 2 hours. So we borrowed that much. Ndindi Nyoro akiuga muno koba mbesa nyingogu miradi mingi ya thirikari ta wakibwa barabara na bieni bia mishedo bithirito bigitengero mbesa kuma kiri ugoti. When you hear us talking about debt, it is because if we reach there, it is catastrophic and it would affect everyone. Mubungo jwa Kiaru Ndindi Nyoro okagitakana amenete thirikari nontu boya gutumira kigina kingi kiri kubanga demekari kama gisiasa mbesa ile kuma mukoni ya Kenya. Kenya has budgeted over 50 billion Kenya shillings for political management. The money you see being dished out is not grown. It comes from your pocket. Kuma muji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Otuko bwagukira narua Martin Gichunge Dula naraumirie mubango jwa gichunki gya siasa omea studio na gukara methene mwe na muringi kura bari ya biashara siasa ndukimbe thina agwati mbaru kumandwangi mwanya kenda kuthuja siasa mubango jojo jukariunga gari mweri kirisigo bionde Meru, Embu, Isiolo na Tharaka Nithi kenda gukwa kanya kurita uge bwaku onde tuthengerete kithurano ya 2027 ninduranirite riboti from the students. Ugorobo egoro mubango jwa gichunki gya siasa ikijukite mukondo jwa mwanya mono haria kinenkerete kanya ikundi kathomba kuthuja miaka 3 ya wathani bwa Rais William Ruto. 3 years of the government performance is below average. Wae wakanya ga kuthurunga munene mwire uma ethirona gwite mwire no gwite mpumba kuga mokira thai nkiriti thirikari ya William Samoei Ruto onde mea 95%. Hakureteri bari Martin Gichunge na Edward Mutembei ni baraithuranirite guchanchamura kuthomithia na kinya gwika mantu werone gutigira gutiiga ritagarurirwe. Me know the government doesn't have good will. Hii kitu wanafanya wanajua it won't work. Thina ichi onde tukwariria rwari they are going down to corruption, wastage and preference. Tukare change your mindset chetu from where we sit. Otinya tukambule William is a waste of time. Chukueni kura. Mukiteta bila kupiga wisely then itakuwa ni kazi bure. Mwankijo kioneka gutema kagita kakwariria mutaratara jogima josha. Lakini wajakesha kurokorea jatano, kurokorea jatantatu per month, kurokorea mugwanja, kurokorea ngiri. System yao it had a capacity sana equando such a big magnitude na igento bara streamline. I was getting better from NHIF than current. Since in January this year, I've never ended my treatment in the place I'm supposed to get. Nakyo kithomo gikioneka kuruma nyungu mono Aritoba University bakioneka kuinyirika. We have a problem with capitation. Every day kwa news kuna shule ghost schools that receive money. Our priorities have problems. Universities are struggling to build structures while we are doing housing. Kama hizi ziko hapa town hata asijui nani ataingia hapo. Already we are facing challenge kwa chakula, kwa nyumba. Then when we start now burdening our parents with the fees, now it's not even making sense. Again, hii kitu tuna apply online. We were closing so many universities. University nyingi irekiri under receivership. Nontuba marando. Nigichunki mashinani ndene ya Wero TV na Wero FM kiria gigakinyaga maturene magita kwa magita kuvuja utongeria na mantu jaria ja kuringithia karie. Maureen Kinya, Wero TV. Bwana upandishe alafu uteremshe tena. Ndio Kenya iweze kusonga mbele.
no kugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City ni kugwata mbaru ithugania ria gutwikithia Meru City kire SMS ciaku ni Shem Gitonga. I am here to support that Meru should be a city. Meru gutwika city kweli kukongera nkima methene ya Mumeru wa Mutua. Mimi nakubaliana na hiyo. Meru kuwa city ni hatua kubwa sana. Nikanana kuma Nkobo na ingwetikiria Meru kwithirwa iri city. Kagucokeria nkatho ciaku mwanya mwanya. Kagucokeria nkatho cia mwanya ni ugwe kuona kanya gaku na gwita na mbere na kwaraniria na bautwe gukurukira kiri namba yetu ya SMS amona kinya kiri mutandao jwetu jwa Facebook endeka gitene kaka katwethira tukinogoka hanini ende ugeta kuraja tukethwa tugikumenyithia bora kugwita na mbere ntere cia mitungo mono akari bakiariria kieni kia ndege. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, guys, hamwezeni wait? Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kuetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops.
Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau Jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka wata mukobo mainde kumija shares chiaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini. Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangirwa Yetu Sacco akuwi nagwe na uringethi mukukurukira 0724114444 kana 0111038000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Mimi naitwa Jacob Ochieng Liech. Konyoro Center. Nilinunua soda, nilipata namba alafu nilitumwa kwa kodi ya 40 tip 1. Shinda milina 300 milliliter. Funua flavor, funua. Fika shop chap chap nunua. Fanta Coke, Cresta or Sprite. Nano vida austonika bulai. Funua flavor ukifu na utamu. SMS hiyo kodi iko chini ya crown. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Bamwe ba akari na tongeria ba matura batongeretwe ni chibobo bathatu ba mitungu ni bekite gikaro kia mwingi kenda guchokaniria kanywa gukonia waki bwa kieni kia ndege ntere chia mitungu. Murandi Jojo jwethiritwe jukiumbuka nyuma ya MP Shadrack Mweti gwika iromba kiri thirikari nene. Mutugikare gatumenyithie chio. Ni kwa kagita na ndemo jumbe wa Southimenti Dr. Shadrack Mweti ethirite akiariria wakibwa kieni kinene kia ndege ntere cha mitungu. Wakati huo mwingine tulikuomba mambo ya airstrip. Hii airstrip ikiwa upgraded to an airport kama vile Kakamega, Bugoma au Migori ilifanyika. Kieni kiria kithirite kiamukira migambo nkurani bamwe bakari na atongeria bagicumeria kuga Southimenti irenda mirandi ingi thayitiga kieni kia ndege na nandi muthejo narua bamwe batongeria na kariba mitungu batongeretwe ni chibo bao bathatu ni bethirite na ikaro kia mugia kwariria mantu jau na kurita uge bobo ege murandi Jojo kieni kia ndege na bakionania bonde barabore karone geke bari na werubwa kieni kia ndege kireto na gia kwao bakigweta murandi Jojo keja kweja kwao tauni yawe kethire gikura twanya twangu tuketha tukionekana tukinge wa mwana mauguni jange nkabo kuri antu barungamire
na batumira antu ana bakiuga mathige ja kugwato kwerwo antu ba mitungu bakurega kieni batu turenda airport ithondekwa mitungugu kwi antu bethara bathithite secretario kwi antu bathithitie mantu ja gusikana na department iriko ana betu bagutetheka kana batatetheka bara bena protire bara bakejara ki airport ire batona antu bokara nyomba batu turenda airport ni rai ya kinyande girika mata merigo nirika mata ganto nirika mata into binge bibinge kieni kage to te airstrip geto ni international airport onenyera mitungu technical twikirwa aviation course yariku kende gitarira kieni kigethera gisasawa gutwikana betu ba mitungu bote advantage kuthomera course yariku babwe tugwitikiria kieni gitu kiandege gikaringithwa akorwo kuga aja okerie njara uge ikiringithwe korwe niakariba baugite mtoro kurunga makauga murandi jojo tebuika jote ageri kureto mitungu unwe mundu wao nambe mwe mori kana te mori ataki watu mazuri kabisa anto baraba karaletie manto ya airport yetu bauna anto bae na anto bae nande chiboba ne baugete ne bajokeria mauge jakari na bakethra bakija kinyithe kirobi siriko batara kuma metongo geshigo mbungi ke Southimenti nke reportra de toshewero reakwarie ne motuge kare bamwe bambe umbithi kuma maoa ni bameneretie uriti ngugi bwa mubunge wa Ekuru niwe Karambuka Ilemia bariuga nethirite akibatiga mpione kiri mibango ya gukiria Karina Chomba Empowerment Program onto buria bote bakenetie. Dennis Mugendi niwe wamukirite mateta zandu kimbithiba mushino mawantere nigisia igembe antu babethi baratwaniriti nabo bariuga bateguiritwe kinya anini ni murungamiri wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia uria bakwathirite bubagunikite nawe kuma bakomuthura abatu kintu kira gituriarite kana kondokonde mantu yara yakarikira ndene Meru tawni musemani yoro urari wa umeni repo mama musemani yoretite boya sana lakini ria kora twikire ki interview metendene national kethirikari nene ke baraumete gembe ke baraumete tigani ke baraumete kila pahali kona cionthe cia Meru lakini batu tutumba kumenyetha tu yuthi kienda tomba ukinyara tomba kona inya no bika biro biomba kwithira ke ya no national kankoria atire taratara ko yura thiatika kana ka ofisi era umeni repo mama ka twathula umeni repo areto Elizabeth Karambuka Ilemia ngukuria kolero ibatu yuthi ura twanjiraniretie na uwe ara tumanetie uwe twicu akwitikie mwanke embere yonthe kana ndene Meru County buretete antu bonthe kuma kila pali kabatu twe yuthi ndene mawa tawni tutombo kwiro mantu ya tomba wikinya nao mendere kwetu Kailemia kienda kumuria batu twe youth na tatu bangirite twachangia mno kinya kukira posters yake na unjirene kwamba kila mahali tawni ndo stage twamba kuma thako mne mosero kiri twina nya the late Mugabe twashughulika na soru sana but mama kuma utonya tutona change nyambi to support jawra to kuona maendeleo janara Rift Valley janara ba sundi bakia antobao ja bikibiki bakia antobao kaos bakia antobao machine nyasi wamama jababa kaego kinya machine shawitangugeja saloon na nandi bari murana bathikire kurio tontu kumukabira ni kuremete Kailemia te promise ya ke batu na sendi yegembe sana kwa tukatwa akabirite bonene sana ofisi era yongo Meru mbetete kuiretere mwe antu bara bongo bara ofisi nera yakabatiba so muntu gaukuma ofisi ne kila muntu murero age umba kuthikira muntu ko lakini kwa tuwe kabatu reto wike complain yeto yegembe tutomba kono yantu to batu kono yantu no to batu to twasangiete muno ke kuri nyinge muno sendi yembe ya batu ende woni report yenkwenda kwira Elizabeth Karambuka Ilemia muthanyo ruare na kaba kwa rasio make ogira na onto bwendene. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o maua kaunti ya Meru.
Bamwe ba baria bari na taito cha ichunche bya munda rungu rwa mubango jwa Mwea Settlement Scheme bationetwe ithaka byao mwankana rwaturi iromba ryao nandi nikiri asiasa gutiga gutonyera mutaratara jwa wezani bwa miunda eze kenda bomba kuona kioto kiao. Rita Mwaniki na riboti tariria. Athuri a kiama kia Ngome na aria mari na taito cia migunda ya Mwea riu ni marenda atongoria ngurani a kuma kaunti ya Embu kwithema na gutonyerera ugai wa migunda ino. Marauga atongoria amwe mararugama na andu aria maturite kuo no atete o aria mari na taito na matire monwa migunda yao niguo mathi gutura kuo. Wetwa Nzangi uria ari MCA wa Makema no thiere muno. Nzangi no thiere muno na no avitukia where we can tolerate. Arekara kirumaga athuria mbere at will. Araugira na mundu uthie gotire ndakathie gotire akibangaga migonde ya eke 10 ya education ati no yage ya mundu. Tugithie county commissioner miaka iri tukinyagira ovoro ucio na county commissioner onekaga ndaye uteithia korwe naguo tondu anginya thikiriria andu a siasa ma county uria makuga. Na baria mararuta county commissioner mavitia ni undu wa kurugama na mwena umwe wa atongoria aya. Na baria rumareganite na rwario ati aria maturite kuo miaka mingi ati magakorwo makigairwo mugunda wa guonthe. Muthenya uria tukonua mubaka nio mundu agamberia gutarirwa miaka yake 12 nigetha kauga abana mikarite miaka 12 abana no mwe kanyamu mugunda ari uyu kume ndio tonua mibaka ni thirikari nigetha nayo thirikari imenye kwiganya mwitekite yambe tuonie kiria. Wauo ni marenda miario iria ikoretwo kuo ya uria mugunda uyu ukagagwa itwarithwe nevenya kari gati kao na thirikari na niguo o monwe kuria kuri kwao. Riu process yo yonthe yacoka ya kungirwa wara ya tweka cio ni marema twareterwo mundu retwa court outside court mediator mundu gwetwa Mbiko. Riu ni wora venereria aratuvenereria ne kana guo tweke ati uria kwandika niguo kuvire gotire etwekete twaria goti kuthomwe migunda yetu ni wavecana ni twavecana ati irawe ringi. Mariti miario ino mari mwena wa kivaro kia Umau gicigo mbunge kia Mberi Etherero. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Rais Ruto natongeretie asiasa nkabo gukinya mathikone ta ethe wa mubunge wa Kikuyu uria nowe mutongeria wa baraba inge mbunge nene newe Kimani Ichung'wa o ta wethere siasa ni kuzeri kirima mbura jaja aria bakiromba akari kuigika Rais Ruto na gutigira kugwata mukondo jonge jotongeria kahinda karayama ona magikinya hando makimoria kana no eteke Mzee Isaac Ngugi Ichung'wa is speaking to us as one of the fathers of the land, the elders of Kenya. He's talking to us that we must be honest and open. We must work hard. We must struggle to feed our families. And we must not be ashamed of our past. We have a duty, we have a responsibility to change this nation. And I am telling you, it is possible. Look at what we have done with the economy in 3 years. Look at what we have done with agriculture in 3 years. Look at what we have done with housing in 3 years. Look at what we have done in universal healthcare in 3 years. Our big lesson is to be patriotic, to embrace everybody. See everybody as a brother, see everybody as a sister. Don't be quick to see specks in other people's eyes when you have logs in your own, as the Bible tells us. And we will, together as one, work for the good of this country. I promise you, we can change this nation in our lifetime. We must believe in this country. We must believe in ourselves. We must stop the negativity. We must not stop the naysayers and those who speak negatively about our country. Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Lakini siku hizi juu nimeona syllabus imekimbia haraka sana.
And you know, we are major stakeholders in opposition. We have not even handed over properly. But syllabus inakimbia. Unajua wakati yetu, kama next year December, ndio tunafungua maneno ya matusi. Next year December. Sio sahi. 1 year to the election, ndio tunafungua hii mlango ya matusi. Hii naona sasa imefunguliwa mapema. 1 year to the election tulikuwa tunakumbusha mtu, wewe ni mtu mjinga. Sura yako ni mbaya. Umetoroka na bibi ya fulani. 1 year to the election sio sahi. Sahi ni mapema. By the time we reach the election, matusi itakwisha. You have to reserve something. You have working zingine nyuma.